ngasi maru ba pauda miyam da kana ba pike double scheme kaya nam sinduna thamlamba kandem chawi matungda torabadi lem na tharoi hana chief minister N Biren na section wa pikre Handloom and Handicraft Development Scheme Commerce and Industry and Textile Minister T.S. Biswajin na hogdokre amasung Tamelong District ki oina metric ton lising mga sanba godown ama saragani haina Consumer Affairs Minister Karam Siam na phongdokre Kurumjari ISTV ke pau miyang tabiri bapuna makpu taram na oksari hausik maru eba pau santona pisari Miyam da kana bapi ke daba scheme kaya namsinduna thamlamba kandem chawi matungda taurabadi lem na tharoi haina chief minister N Biren na section wa pikre wafam asi labor and employment sarukamu oina register tauraba sinmi sing ka hogdopaga loina chief minister Y Joy Kumar labor and employment ke government asuna angam bamong da Simi singa so makwa kada government asina paika asi khwaidigi hena miyam punna sakot bani ngasi piriba migi card asina makoina bangba masa masugi mahim sahi humpu suraba sinbibigi kudong sabal leidi nataba amadi miyam ge khandaba miyo sing government asina lem na thabagi wafam leite Parja Singh punsi kan bamadi awa anak kohan bahai besi government asigi amatangar ba pandam ni hai ki. Wasta kobradi namna koi kero. Tapi macam si aina das aina sigi. Sumba yang aina yang namai ba pokja ba labor sing. Labor le terus kasi mana sahari yung sahari berse. Tahu di kali. Sati belami kita nak tahu ni. Aku cuma ada soal buku benar saja aku. Labors saya kasih banyak pembiru saya. Saya bersama itu buku itu sama pernah banyak program dan si lagi dunia biasa. Kalau kualitas ada soal respect kalau kita bisa kasih pembiru biasa ini lagi ada. Kamu jadi ini. Lagi satu lagi nama itu produksi sudah dibayar. Saruk yakiba Minister T.S. Radesamna tien khaba numit chamani gi matamasida department asina miyam gi awaba kokhanna ba thorang paikhatpa ngamba si nungai ba poi sarkana paikhali ba scheme singa si kudong sab sinmi singa lobi yo haiki department mamang da smart card lising taruk pinana ba pandam thanam labso officers sinakan na honabadagi ngasi lising taruk samga hena piba ngamgota ba asimak thagat ingai ni matung tabada su department asina sinmi amade miyam gi damak liaptana yaipa thorang kaya paikhat thigani haiki Tungda polam singadu sinmi singda kusina baga rena chief minister na Thawbal amasung Bishnupur district ta sizinagada ba ambulance anisu hangdoki Handloom and Handicraft Development Scheme ngasi Commerce and Industry and Textile Minister T.S. Biswajina haudopaga rena khangalaba fi service singda solar home lighting system yantokre Department of Textile Commerce and Industry amasung Directorate of Handloom and Textiles na sinduna Konung mamang leba Manipur State Film Development Society gi auditorium hall da pangthokiba thoramaduda Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation gi Chairman S Rajan Parliamentary Secretary Thoksom Saitarbata Parliamentary Secretary and Indrajit Commerce and Industry ke Principal Secretary L Lakhir Su Saruk Yakhi Khangalaba Phisabi lising tare subna humdraga nipanda Mai Thanana ba polam singkusinaki Minister Biswajina anoba government asina thabak piduna sel tumgi pm phagat anduna tangdulai tabalamdam ama ohenna ba numit chamani ge program ge suruk ama oina scheme asi agdopane Sinsang sing lingduna yong amasum khusa haibigi pothok sing hena puthokduna madui kana ba khudai ba amasum khudai bi sing ge pibam phagat na ba khonagani aikoi gi nat ka sagon aduna laklaba yong amadi khusa haibigi polam sing hena uthokna ba masig oiba expo hena pangtholagani Pawalum ikutong sa pinana ba DPR siyam loire cabinet putok tuna kanar ba matungda marile na ba ministry da lankhat na ba thorang torgani haiki state ama chapalan ba hai base ngasi khuina irom dam chapalan dana kana la ga chapalan dino
अतोपा मी की फॉरेन कंट्रीज की नत्रगा अतोपा इंडिया के मेनलैंड की लाका द कोई मणिपुर स्टेट से so much of the fund पिरम बयाय अतो so much of the knowledge नत्रगा suggestion नत्रगा so many अपन टेक्नोलॉजी पिरम बयाय अदुबु मसिगी एक तो बुदुरु मी स्टिक कना गनो अकोई ngasi ले मिदरी बकोई देबा अदो अकोई ngasi एक तो दबा ओइ तो दना लेरम बसिले अकोई मणिपुर से अतुके मते क्याम चोथा और के हैबे ngasi अकोई रिएक्शन फंगबा होर बने Tamenglong district ki oina metric ton lising manga sanba godown ama sargani masigi damak center ayaba pirapga loina Shanpham Singh kai thorakle haina Consumer Affairs Food and Public Distribution ge Minister Karam Syamna phongdokre wafam masui ngarang Tamenglong da sarkar asigi nimit chamani gi program sarukam oina Chief Minister gi pokta matung ina Tamenglong district headquarter the Ministry of Minorities Affairs ke center maka da saba girls hostel ani sangab ge tharamda minister na phongdokhibani Hostel ani adudi district headquarter asigi Christian Model English Higher Secondary amadi ITI complex Gaidong Ward number 4 ni ngarang sangabe tharamadu da local MLA Samuel Zendai DC Armstrong Pamai amadi district asigi makok thongba officer singa sarup yakhi tharam ka mari redana MLA Samuel Zendai na phongdok khibada Tamenglong district asi sahi tara manga rom asi sakot tharang thabak amata paikatana lakpadagi atai district headquarter singa yengna bada yamna khenare anopa lepak Lengak asina atuba matamda miyama thengnari ba khudung sa daba sing amadi darkar oiba sing semba sagarna ba honragani masida district asina lairiba miyamna angam mateng pangbiu haiki Minister Karam Syamna makata na phongdok khibada tampak sakot thalang thabak ama paikat pada sing mafam sing da ani paikatuna sakot thalang thabak sing atuba matamda purakna ba honagani sing na sada maudra oiba status da sing sakotana Manipur sakole haiba yaroi district asigi oina seng matic ton lising manga thamba yaba godown amasu atuba matamda saragani mari renaba ministry na sanga da Shanpham Singh pirakle haiki miyag mihut oiba singosu thamo singa thabak torba matamda sakot pa kunai ama purapa ngamgani government na paikat pa thabak tharam singasu singi chilnaw singna mateng pangbiu haiki sing tam thong manan sakot pa purak laba matamda ta aikoi masel gi marakta hena nungsinaba purapa ngamgani haiki king tam khali sidi geographically khai aikoi learn ni structure sidi adu ni ni khai bunati aina sai ai space vivo ngai da ai lengi ko jati mari sigi manunga ai sia jati ama di soina malang ngone na ai hai do akoi shona semo ko kana mongoloi group ni akoi kai ta khenda bana ite Manipur ke Rajya Sabha ke mute oina khan khaba Ketrimayum Babananda Rajya Sabha ke member ama oina wasak lokre ngarang Parliament House sa Rajya Sabha ke Chairman Hamid Ansari na Constitution ama sungleba ki apun me saktam ngak na bagi wasak lokhi tharamadu da Union Finance Minister Arun Zeli amadi atai Minister Singh Susarup yakhi Babananda maha ke wasak Manipuri da oina lokhi ai ke Babananda Singh bu Rajya Sabha ki sadasya ma oina Khanbirulaba maramna aina isor pandan wasak chari madudi aina linkraba Bharat ke Sangvidhan bu aina asengba thajaba amadi rajbhakti uchagani Bharat ke ningtamba amadi amatta oiba saktambu aina yokut jagani amadi aina pakat ka doriba ithongdangda pukchel sengna pangthok jagani Cycle subdivision ki manungsan na leba awang longa Koireng High School ki building Parliamentary Secretary L Susindro na ngasi sangakre school si RMS gi makhada sakhi bani tharamadu da Education S ke Deputy Secretary L Nandakumar Education S ki Internal Audit Officer Ronghaingam Saka Susarup yakhi Parliamentary Secretary L Susindro na Singi District Singda Infrastructure Sing Semba Saganaba Government Asin Akanaba Package Sing Center the Gitanari Sing the Ladiba Government ki employees Sing Lepam Tokpa Quarter Matiksan Electric Tangai Fadana Employee Kudimakta Kisan Yauba Ka Ani Leba Quarter Sing Pinanaba Konagani Haiki MSF ki rising ni talaga tareta ni pangi ona thau puriba sing he na mapangal kan na miyam ge thabak tobang ngamna bagi jamak Finance Secretary oramba thaudam hembana Joint Secretary gi pham puragani mahagna Finance Secretary oina signature tokiba letter head amadi receipt book sing sa naroi nauna Finance Secretary oraba naurem boinaw na khuyek piba letter head amadi receipt sing sa naragani SSA gi makhada nauna saba Bonjoy Koki Primary School amasung Khodam 5 Primary School ki building IFCD Minister Lepau Hokipna Sangakre thoramadu da Tenopal Kendagi MLA Korungthang SSA State Mission Authority ki Finance Controller W Seto Susarup yakhi
MLA Kodung Thana Mahi Masing Yaudrabadi Tungi Lambi Leite, Mahi Masing Walakpadagi, Patava Tabak Tony Magi Wakal Lakpani, Afabama Sumatik Saba Mahi Masin, Pidabadagi, Aina Aigi Kunaya Sidakari Kana Pilamgani Haiba Kantabak Amlaktabani Haiki. Minister Leto Hokibna, Malem Masibo Sakot Lamida Purona Bigi Kulai di Mahi Masing Kaktani, Afaba Mahi Masing Yaudana Ano Wamasung Afaba Wakal Putopa Ngamde, Mama Mapa Obasingasu Masasing Afaba Wakal Kanmangamnaba, Mahi Masing Ningtina Tamana Bohonagadabani Haiki. India government Miyam with the Motor Packal about Tabak Talam Sing Mayik Segna, Miyam the Yahonaba Pandam, the Rural Media Workshop Ama, Lampeda Labor ICM, the Pangchokre, Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, Infal Office, Nasenma Taramaduda, IPRG Director, Megachandra Kongbam, All India Radio Infal Station Director Dilip Mayangbam, Ponapam Pausig Editor Aribam Robindro Sarama, PIB Infalgi, Media and Communication Officer Premlata Loitam Susarup Yaki. India government of Paikal Lebat one to one scheme Singi Matang, the resource person sing the Wanganki, Premata Loitam, the Wasop, a sea Hanadi Delhi, the Ona Satarambani, Adubo, Manipurgi Media, Singi Hena Kudung Sanana by Infal, the Anilaksu, in a Pangchopani, Mediana, Mariksuma Powdum, Mipum Kudimak, Yohana Pandam, the Wasop, a sea Pangchopani Haiki. Urdu Educational Board Koba Kambu Amana Certificate Lalon Magi, Mawonga Mahiro Simbu Aran Mamonga Parika Tahana Bakonaba, their Samna Chenari Hadi. Hiramasuga Mari Renangasi Sagol Bandaleba, the Samgi Head Office Staff, Pamusing Unava Amada, the Samgi General Secretary M. Edison of Fundo Kibada, Hariba Board Asina Mahiro Singdagi Emerson Fee, Exapinus Sabsaba, Chanpam Sing Kangandana, Ezian Kanatadu Laga Parika, Tanaba Mahiro Kombagi Tabak Tenare. Maram Aduna, Border Sige Tau Puribamio Sing Amadi Agent Sing and the Sami Head Officer Nung Tilipung Amataba Matamda, Wat Kanaba Lakada Bini Hari. Hayangi me from the Educational Board of Sit Tamanataga Tamdaba, Makoina Pangchoko Rebe Examasi, the whole Manataga Tawandaba, Warip Loguni Hari. Yamna Naklibadi Education Bolomigi Mong da Mahirus Nigi Lupal Sing Taradagi, Kun Pawagi examination fee Amadi Emerson Fina Sing Malau Hari. Parika Thaba Yanabaki Damak Mahi Masinga Madi Danabasi Sang Yaudrabasu Adhar Card Yaurabadi exam Tadrabas certificate Piraga, Lucenba Amadi certificate Lolomigi Tong Satari Hari. Exam Asitanabaki Damak Tungan Ba from the center Manga Amasu Hangdok Hari, Madam Aduna Hayangimi from the Urdu Board Kill official Sing Amadi Mahiro Simbu Parika Tanabaki Damak Koma Saliba, official Sing at their Sang office Hayanung Tilpung Amataba Matamda, Lakada Bini Hari. Systems on the Pakanaba, Muik Yamana Horaning Cherata. Lamdamsigi education gi history di amna labak thiba ma habatai hariba board asida mahiroi singsina examination phamdra fawda hariba makoida fee khar thiraga mahiroi sing de examination pass tawre haibagi certificate lalonba education lalonbagi thoma chathare se masi akoina thingminna ba de samna hariba keno singa sigi khongthang se lokholakpani Ngasi Palace Compound Level City Convention Center the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Chief Minister N. Birana Loans Tokiba Tharmadubu Coverage Taba Satpa Pamu Singh Pampam Pidabadigi Pamu Singh Pau Laudana Thorakre Shili Lang River Singi Tawambu All Manipur Working Journalists Union condemned Toba Fongdorakre Housing Pogamarakta Natyan Brekama Laminasi. The first Infal Trade Show 2017, participants from all over India and foreign countries, shopping, eating and fun under one roof with free lucky draw on 28 July to 10 August, Hafta Kaunsi Bung Palace Compound, organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking contact 8974681027. Heart operation lising tara mangagi matakta pangtokraba world-class heart transplant surgeon Dr. Ajoy Kolna Sky Hospital Rims Road Infalda open heart surgery bypass surgery amasung makal makagi heart operation Sky Hospital na pangtok jaragani angangidi OTM sung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajoy Kolgi heart surgical OPD gi kudong chabale jagani ako pamarol gidamat Sky Hospital gi reception gatanabi. Ladies Fitness World Keshambat Junction Tidim Main Road Ihan hanbo oina hangdok chaba nupi khaktagi oiba fitness center ni Fitness center asida aerobics zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari adomna adomgi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu Bhai Gurudas Group of Institutions Angurur Punjab na students khudimak ki imagination ki part discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro puthokpa institute ni Masidi Swarajinge
तुरे लई तुरे करी नो तो दिसे मुझे करी लो सीधी योसिन ने मसगी योसिदी तता तिस्कोनी ने अदुदी सनागी मोग यांगना सिनबे यामदरे Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break it tumda makataba pau amuk pizari. Father of Statistics Sina Kangna Riba Lakidraba Professor PC Mahala Nobin Ikai Kumna Utuna Ngasi Lebak Silmatuna Statistics Day Thoram Pang Chokre Manipur Su Economics and Statistics Department Sinura Taramatwe Suba Statistics Day Thoram Manipur Labor Office the Pang Chokre Thoram Majuda Additional Chief Secretary Dr. Suhel Agatar Economics and Statistics K Principal Secretary P Wi-Fi Fisheries K Director David Statistics K Director Pezona Susarup Yaki Director Asuna Puchokpa Publication Amasu release Toki Dr. Suhel Agatana Statistics Amasu Economics Ki Data Yauduna Karigma Plan Amata Toba Yade Maramaduna Department Si Yamna Maru Oi Afaba Department Ama Oen Gahadabadi Puxel Sing Natabak Toba Sangi Haiki Rimstang Asidagi Digital Payment System Haure System Asi may contra the Ministry of Health Ki State Minister Anupriya Patel Nahodo Kibani, Bank of Barodagi Anova Matson Sing Kindana Sidigi System Masi Matau Haukibani, Institute Sida Layang Bala, Living ATM Amasung Adhar card na payment over Yaragani, card Aniasi Latabasing a sale or a payment over Su Adamak Yagani Heidi. Tangwayban Kababram Leka the Labor TBS Sorum among the bomb Pokai and Kibat Togdog, Yaning the Fondok to Tangwayban DM College Get Manacta Wakat me from Satakre. Tangwayban Kababram Leka Yamati, my stam Leka Mara Pivi Amasung Club Singer Siduna Satakiva Wakami from Majuda, Bombo Hanapotkum, Kanbat Hong Matung the Amukanat or Vigano, a Sigumbat Hong Matung the Satavigano Heidi. Abamapam Yum Kungna, Labamapam the bomb lungs in Bahibase, Matung the So Amuana Vigano, Adu Isas in Jubaka Tabiro. Manipur da Handak Marak Nupi Singh Hapigi Pau Noma Kangdana Togre Ngarang Numidapung Taramatwe Makaron Taba Matamda Bisnabur District Morang Police Station Manung Samba Kwakta Kuman Tongkong Wat number Nipanda Mapurebana Masamaki Nupi Nomina Kaptuna Hatre Taudok Aduda like Kedrabi Nupi Adige Maming Salmila Bivi Saikun Trataruk Apokpa Zamaludin Kawi Taudok Ashida Senari Ba Mapurebigi Maming MD Safi Sahi Nifuga Manga Apokpa like Kedraba Atal Babu Sangai Yumpam Jarapur Tawaldagini, Lake Drabi Samilagi, Apokpa MD, Dalauddin, Pongdropada, Makoi Ani, Launa Lena Duna Masanupi Saitra Hom de Surabi, Amaga Sahi Mapan Surabu Masanupa, Amaga Lere, Mayanupa Safi, Nipan Suba, Manipur Rifle, the Tabak Duna, Labani, Masanupi Samila, Mapam, the Masa Aniga, Punna Labani, Mayanupana, Nupi Ahalgalvedana, Sangai Yumpam, the Labani, Narang Asi, Asing Matanza, Yelaga Todo Asi, Tokibani. Adagi kolom thilamba adi thang ne thilamba mabukta du main tawru doctor da lai ngana ka ka to ai manin phong je de mi mamang dei kai tana ma yamong cha da ba thabuk to ya imang de ma la umangai ne la umang mangai ne le tum tawe lo le ado ma ya machin da pong lon jer mi masa ani le mi ne ka shi to ro da ni wa kan do khan do ko ne ba ai le di ma khan de adum kan yu tawe ai le ta ba yeng ga ma tan ja yeng ga chang Laikidraba Samilaga Sahi Mapalom Suraba Masanupa Kurbana Mamagar Loinana Makoi Ani Ngarang Tumlingai da Mapana Wasina Kaba Faklang Pakai Juna Sanglaga Mama Bonomina Namduna Kaplamani Haidi Asiba Haksang Forensic Science Team Ama Latuna Force Modern Bidamak Police na Lakot Kray Miyam ke Tabak Torba Singh Amadi Anganwadi Waka Singi Oiba RTE JZA Comedy Poxweki Matang the block level workshop ama Singa Makasan and Prokima Pa the Labor APSW training holder Pang Chokre National Commission for Protection of Child Right Manipur Commission for Protection of Child Right amasung Manipur State Legal Services Authority na puna sinduna workshop si Pang Chokibani Thoramaduda Manipur State Legal Services Authority ke member secretary RK Memcha Manipur Commission for Protection of Child Rights ki chairperson S Sarat Kumar Child Welfare Committee Infalwes ki chairperson Tiam Raskishore Child Welfare Committee Thobal ki chairperson KS Zetendra Sasarup Yaki
S. Sanat Kumar Sarmana angang amana alam tabak torbasu mahaku police na faduna lockup natraga jail thamba yade makoi bu government ki observation center da thamdana juvenile justice board ki mangda puthok tuna mahaki tungi punsida asumba lamid satnana ba counseling piba mathok tai haiki DM College ki Department of Environmental Science amasung CLNA for Water Management sindana nimit nini sathagadaba Integrated Water Resources Management Strategies and Challenges in Northeast India haibas the national level workshop ama DM College of Science ta hokre hodopagi tharamda DM College of Science ke principal orama G Thomas Sharma principal P Ranavir Environmental Science ke head ke Mani Bhusan Sarup Yaki workshop asigi organizing secretary L Sanjoy Mitaina aikoi gi ising ge resource management tawdabana kudong sadaba kaya mayuk nari kariguma kanda nong khajitang tabaga ising isak thokpa nong tadaba matamdana ikangi chaitheng kaya mayuk nari workshop asuna ising mataw karamna manage tawgadagi haibigi matangda thijinbaga loinana GPS ki matinga loinana ising yokhatpa yaba mafam khangdoktuna maduda thabak paikhanabagi matangda recommendation tawgani hairi State Judicial Officer Lobada Lamdamasigi candidate Singh Oina Lobina Basagnadaba political leader Orkam Zoina High Court Manipur Chief Justice Tataksan Kray Lising Taraga Mangagi August Kunga Matoyama Sumwang Saigi August Marida High Court and Judicial Officer Amayama Tongan Tungamna from Mari Lawanaba advertisement Toki Hamsinga Sigidama candidate Nifugataruna apply Toraki Masigi Manungda Taraga Nitoidi Manipurgi Mapandagini Housing Ediba Manipur Judicial Service to Lisingani Manga Asi Semdok Tuna Judicial Officer Sing Love the Yellow Me candidate Sing Kanbina Matarang Ama Sindi Yuhairi Kaksing District ke Amatangaraba Government College Sama Oriba Kha Manipur College Kaksing ge Lakaduriba Anova Session Oza Sing Namatau Karam Nalarik Tambiduna Afaba Mahiro Sing Putokadagi Habigi Matanga College Asig Oza Sing Oba Mifam Amapang Chokre Thoram Adu College Asig Principal Oramba Dr. S. Gopal College Asig Housing Principal Oriba Y. Mangol Zau Sarup Yaki Sena Oza Sing na Manipur ge Mafam Kayada Ladiba College Singa Sangna Nabada Sai Khara Acha Sotharakliba Asi Nuwaitaba Fawi Lakaduriba Anova Session Asidagi Oza Sing Thawa Yauna Hona Minaduna Afaba College Sama Ohena Hona Minasi Haina Pungdok Naki Nambol Maibam Singmanangasi Ayupung Trakar Helapadu Wida Gari Ahum Tengjin Nabadegi Mi Ahum Asogapan Nangre Asopa Sing Nambol Hospital Kudakta Pukalaba Matungda Infat Tana Makata Layana Pukatre Taudo Asiga Mari Renan Nambol Police na Giesta Malakatre Labak Tiba Taudo Nankraba Gari Sing Adudi Bolero Ama Tata Venture Ama Amasung Tata Dipor Amani Asopa Sing Adu Tata Venture Tatonlakiba Sing ni Hairi Handaki akan manong aduna Saparmana Cycle Thong Amang Ata Thong Kibadigi Cycle Subdivision Gi Manungsana Ladiba Konghong area Gi Kungang Nifurom Gi Miyam Kudong Sadaba Sauna Mayok Nare Gundung Turel Gi Mataka Saba Thong Asuni area Sig District Headquarter Ga Samnaba Lifeline Amani Valley Bridge Asi Handaki Cyclone Mora Aduna Torbanga Tainaba Base Taning Khairapudigi District Administration na Section Thorang Lakotpa Oina Tinginuna Lakibani Handaki Isaw Aduna Amuk Lerai Sing Center Kibadigi Amuk Hena Soction Kare United Welfare Committee Kangpopi gi mihut kambu amana ngasi thong asi gi piyam yangsin baga loinana miyam gi awaba yenglaga state government thong asi atuba matama sendin binaba puning singsili committee asi gi chairman nengthang kipgena kudong sada mayok naraba miyam gi yenglaga BJP na lusima government asi na atuba matamna mi yangsang bi yu haiki mayam gi complaints jamla thongsi ekoina thongsi tekre tagre na sumta ba uramoidra na chalu bukan na thongsi subya yaramdre Masi arabadi ekoi sarkar se action su thu bani na thong se asu mana sokjin gi na bi koi thajaram da ba hujik ji am thina so me masi government da masi asu makhe thong se sokre ba ge koi na report to bo na masi se ISTV thong da koi ngang jabani KSA na Thangkhang Kayaractor Lamdam Masida Ladiba School Singna Uniform Yellow Missing Supply Toliba Sindigi Lobby Naba Heiser Krabasu School Karana Mitop Tegi Uniform Supply Lorambasi Yamna Libak Chibani Haidi SDJM Harvard School Amasung St. Joseph School Singna Mitop Tegi Supply Lorambagidama KSA ga Wakal Taminagadabani Lamdam Masida Lolo Idik Tawjariba Singbo Sagatna Duna Lamdam Masigi Semit Londa Kanaba Pihanduna Lalo Idik Asigi Sangdaba Yatraba Workforce Masing Hengat Handuna Supam Nompam Laitraba Simutawa Pinaba KSNA Low Kiba Fidepni Amaromda supplier Singna ready made fabric fanek na Mahus Sinba Asito Biganu Masina Aikogi Handloom Ge Potok Wadiba Fanek Sitanabagi Maram Oigani KSNA Landa Masigi Apikpa Sinsang Sing Hingat Hanabala Kula Liba Kongtang Sida Miyama Sumateng Pangbiyo Hairi
Kairao Gram Panchayat ki Pradhan Muchum Ramesh Chandran Kongrang bi Lokong Sengbu ki thaba packet bahokre all club organization tamasung CSO Association Langjum Kairao amasung Sanam Sandro ki Kunja Singh Loinana Lokong Sengbu ki thaba si packet pani Lai committee ki mihut Kangabam Lal Harina Kongasna Kul Singh Lokom Singh Singh Fanghali Masiki Damak Pradhana Sengdok Pibasna Lokom Singh Isaudi Kanbangam Guni Bamun Kambu Jila Parisad member Zolbai Kasunga Sulaktuna Thabak Adu Yangsin Ke Kanarok Funal Maring Yaiforok Maring Dasu Kunja Singh Kusam Nadna Kong Tengchoki UNLF Central Committee ki Vice Chairman Ayakpam Wangpa Elias Tomba Elias Tona Haukiba Ngarang Jungi Saisat Punganipan Ayukipung Manga Makai Taba Matamda Masagi Anaba Madigi Taibang Pan Thadok Rehaina UNLF ki Central Committee na Thadok Pachero Lamana Kangalakli Lusing Wasna Laikidabada UNLF ki Central Committee ki Member Singh Party Amasung Lami Sangrup Kader Singh Officer Singh Non-Commission Officer Amasung Laloi Kudimang Lusing Masigi Mafamda Aroiba Revolutionary Salute Pibagalwena Thamu Sogna Awaba Fondok Rehari Lusing Masigi Manunga Nanghoriba Awaba Saluk Yari Hari Laikidraba Wangpa Lising Wasam Panyangkai Tereti November Git Saichat Traga Matoi Namajing Numita Tera Urak Kungangi Larabalomi Amagi Imungda Taibang Panda Kongda Raki Laikidraba Wangpa Apongba Sanluki Tabakayada Saruk Yaduna Larabalomi Sinising Hingliba Punsigi Saruk Kayada Akang Kanna Saruk Yarapagalwena Hairok Matak Onai Tomga Nagana Laiba Ising Tang behind a kind of mafam Aduda Matam Kaya Lianduna Tungi Yawolami Amagidamak Mai Iki Lesing Wasapan Humdraga Mangada UNF Sanglup Asigi member Amawena Yawak Tuna Sanglup Ketuan Tungan Matauda Pangtok Lam Labamatung the Lesing Masapan Marifuga Matroida United Base Area Haina Kangareva Eastern Nagaland the Leva NSNG Council Head Carter Miotramatuna Saba Pioneers Goodwill Team Ama Satpada Saruk Yaki Mahangna Hingi Matam the Luba Sigi Lusingba Ama Ona Taukiba Sing Taninga Weba Tabak Singing Sing Bagadwena NSA Panduna Kasum Sang the Forward Electraba Lusingba Amani Hari Lising Nitraga Marigi Party General Assembly Lord Matunda Central Committee Vice Chairman Gate Taudang Puraki Mahak Tamjaningai Weba Yawol Amagi Punsi Mahin the Yama Samna Hinkiba Punsini Hari Matik Redaba Ikai Kumnabada Matik Saraba Lusingba Asi like Dabada UNLFK Sanglup Asigi Menkapang Amroi Daba Aso Mangzava Ama or Heragani Hari Market Hawaii Medial Na Pona from Imagi Matam Pak the Igna Signa Yataba or Suno Hari Housing Amuka Natan break Amatang Laminakisi Changi labor solar padri producing at the Akcham Choktarba, Tumba Java Yarataba, Kung Haman Marataba Singidamak, Amata Nairo by the Jolly Syrup, Amas Jolly capsule with Changi Scenario. Lebaga chipini segi misano padu kutabo. Matung datang zaroi di kaino. Saiji TMT Bharat se latest German technology season naduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi Bharat se ahanba sungdokpa product oibana kolin zade taken day mapamil kali amadi amaga phajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT Bar ne Saiji TMT Bar Vinasa Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission opens for 12th foundation course for classes 6 to 10. Class starts on 6 July 2017. Our toppers are first position Priyanka Morangtem, third position Sahaminas, fourth Rosaria Thonausam and Kushi Kumalambam, sixth position Michael Atom, 20th Katintabam Hine Devi and 24th Jasmine Hedi. Hurry, limited seats. Delicious cookies from Likla Bakery. In achievement of 100 days program, Government of Manipur has launched Ujala Yojana in Manipur, inaugurated by Sri T.H. Vishwajit Singh, Honorable Minister, Power, RTPR, Works, Commerce and Industries, IPR, AR and SAT, in the presence of Sri L. Radhakishore, Honorable Chairman, NPCB and KVIB, Sri L. Leshio, Honorable Parliamentary Secretary, PHE, and Sri O. Nabakishore Singh, Chief Secretary, Manipur. Total implementation of the Ujala scheme throughout the nation.
mayam puna mapu taram no oksari makataba pau amuk pizari SSA gi makada saba primary school mari jiribam gi tungan tungan ba mafam na ngasi sanga kre school singasi EZS center da su upgrade tawkibane ngasi sanga bige tharamda MOBC ge parliamentary secretary MD Asabuddin DC jiribam Dr Harmit Singh Pahuja ZEO jiribam R Thomas sarup yakhe sanga kiba school sing adudi Khadagor primary school Singjong Rekai part 2 primary school East Sanapur primary school amasung East Lal Mani primary school ne Jiribam Higher Secondary School ki lecture tara rom ki employees identification number fangdabana maram oraga oza sing darik takpa tok tuna infada lak tuna EID number fangana bohana gani hairi school asida pangchopa pawgi mifam mamada oza sing na matam sangna sahi kungani toram oza oiduna lakpadagi handak ikui koidana regular tarba matungda atai oza sing employees identification number fangduna tolo fawa launa krai school asigi oza tara rom post creation tabada yarom dabadagi ngasi fawa number asi fangdana laire number fangdrebo oda singa tolop amasung employers identification number asi tananaba larik tapugi mahuta infalda oina laklagani hairi akoi je school kholaga leibagi matam natre mamudan apai mayam se punna apai khanare bada chalaga emjel fangri pawa emjel pitawat loji pawa lena EIN number fangri pawa ko je infalda leiba haina apai khanare Bishnupur district की excise department ना Bishnupur police colony ना Bishnupur केंद्र के मनुष्य संदक खराक पंदा drive सच्च बदा युंगो foreign liquor अमदी beer कया फागल गमई थादुना मांगन करे DSP इमो सिंह ना फंगदो की बदा मियर बकुनाई की खंडुना असिगुम्बा हक्सांग सोनिंगाई ओइबा पोलम सिंह योन बाबदी साब तोकपिरो मखाता निसागी पोलम फागत पिके थबक सथखी गनी हाइकी Wangkem Hairok Wangzing Tenta Amadi Kangabo Kenegi Oina Boot Level Officers Single Training Kam Workshop Program among us see Tabag District Accounting Holder Pangtokre. Morang Kendra Progressive Furnace in the Pangtokibataram Abdulam Damadonga Sanamia Kana Sarup Yaki. Morang Kendegi Malung the 100 class Tenamadi class 12 K Parikada position lower Kibamadi first division the past Tarokiba Mahiro Singda Award Yang Topikataram among us see Morangi INA Holder Pangtokre. IS Oirabi KS Daina Debina Mahirwe Ama Oringada Nungsiba Discipline Labor Amadi Matau the Polling Sang Mamye Kaktana Punsida Mai Papang Amgani Haiki Award of Civil Katkibati S Santi Singna Afaba Leba Ama Semada Mahirwe Singi Swaba Taudang Lay Haiki Impal Dimapur Lambi Kangpok Pigi Mafam Single Lambi Nak Yeta Drainage System Paganaba Pakalak Leba Tabapu Works Minister Amadi District Administration Kangpok P Amadi Lamdamadungi Miyama Tagat Pafong Durakle Cycle Degana Sapura Menasianba passenger jeep ama cycle subdivision gi manung sanba Twisam Faida accident thopada angang yauna miyo talaga taruk asokapan nangkre miyo ayamba fast LP ba matungda kai hena sokta badagi mayum da hanakre khara hena thina sokpa miyo singna hospital da like nakre break fail oibadagi jeep adu accident thokibani hairi kuntrani pang suba Assam Rifles na accident thokpa masang sinduna awaba taraba singi mateng pangki hairi 33 kV Kongbudagi Sangai Fat Janim Samasung Usoi Popida Tingleba Line Sendin Gadaba Maram Nahayang Ayupung Taretiki Nungtil Pung Mari Faba Mai Mutkani Masina Maram Oraga area Sida Consumer Sing Mai Fangroi Hana Transmission Subdivision number 1 Ge Manager Ge Gerald Amana Kangalakle Housing Makata Nangasigi Sanavagi Paulo Bisi Housing Asiki Sanabagi Pau Pizari. Sandal District Kapam Village the Tim Kuntrana Group Anithona Kaidokton Satariba Kapam Cup First Kapam Development Club Invitation Football Tournament King as Sanaki Mesta Taros F Sina Fuzur F Sibu Gol Ahum Amada Maitiba Pikre. All India Football Federation is in Pangtokiba Ahanba Indian Women League Champion Oikeva Eastern Sporting Union Wankagi Women Football Team Opigi Taram Union Sigi Badminton holding a C Pangtokre. Taramadu the Yaski Commissioner is Delip All Manipur Football Association get Treasurer L Dinamni UTFS and Sports Department ki Commissioner CS Biren Hana District Sessions Oramati is Sudhir IMC gi Hana Chairperson Oramba Enimai Surama Ahmad Infalis District Football Association gi President Suranjay Sarup Yaki Pangtokiba Meet Adugi Aroiba Mesta Eastern Sporting Union Wankaina Urisa Maitiba Pikibani Sanaro Singna Da Asamakudal Posting Pidana Puning Tagotki Hausi Makata Sanabagi Pau Akwagi Sports Journalist Baying Tazam Digi Pambigani
Imphal West District Football Association na District Sports Association Bisnupur bu machi papiduna kunmatoi suba Sub Junior Boys Inter District Football Tournament ki champion oikre. Tournament asigi ngasi Kumalampa Artificial Turf Ground da sanakiba aroiba match sa Imphal West District Football Association na District Sports Association Bisnupur bu goal taruk ani da maiti papiduna champion oikibani. Match asida mai pakiba Imphal West District Football Association gi goal singadu I Santos Kumar na match ki taram dei suba kunitoi suba amadi apiba matam gi ahapa minute ahum da goal ahum Monex kontong chamna match ki hum dei suba amadi humputaruk suba minute goal ani sanki atopa goal aduna ice tombana match ki humpu suba minute sankibani match asida mai tikiba District Sports Association Bisnupur gi goal ani du MZ li amadi en abungton na match ki tarani toi suba amadi kutrama toi suba minute sankibani match sida Imphal West District Football Association gi I Santos Kumar amadi District Sports Association Bisnupur gi sanaroi TS Bonista match conduct kibara fina yellow card utki All Manipur Football Association sinduna tha sigi tang kundigi team taruk na saru yadu sa chaki tournament asigi ngasi loismagi thoramda All Manipur Football Association gi President S Sanatomba Treasurer L Dinamani Assistant General Secretary Nilo amadi atai tho pubu kyasu saru yaki tournament asigi winner oiraba team Imphal West District Football Association runners up takiba District Sports Association Bisnupur da trophy sing piduna puning thawatki amaromda association asina sinduna tha sigi tang tareti taratare phawba ground asida paktokiba taratare suba Junior Girls Inter District Football Tournament ki winner oiraba team Imphal West District Football Association runners up takiba Imphal East District Football Association da trophy sing piduna puning thawatki Imphal West District Football Association sinduna tha sigi tang kunmathoi digi team Nepal na saruk yaduna SKYC ground awang semai da sathariba kunmari suba L Sangita Devi Memorial First Division Football League ngasi sanakiba ahanba match da YWC langthabal amadi SCK Kodong Popi goal amamam chandaduna draw satkre YWC langthabal gi goal adu NG Pachana match ki kunthani thoi suba minute sanki SCK Kodong Popi gi goal aduna TS Ranjoina match ki humpumanga suba minute sankibani match asida YWC langthabal gi sanaroi L Binoy and Rosan namadi SCK Kodong Popi gi KY Johnson namadi S Arjunda match conduct tokiba referee na yellow card utki League asigi ani suba match ki sanakibada Sai RC Tagel na thau thangmai banbu goal mari ani da maiti ba pikre match asida mai pakiba Sai RC Tagel gi goal singadu thangya Raguina match ki kunmanga suba madi yankai mari suba minute goal ani TS Rosen na match ki ahan bahap ki ahapa minute ani amadi match ki humputara ni toi suba minute goal ani sankibani match asida mai tikiba thau thangmai ban gi goal ani du Kangola namadi e lanchen bana match ki ahan ba madi kuntra mari suba minute sanki match asida su Sai RC Tagel gi sanroi L Lornex sabadi thau thaimaban gi sanroi Ais Thanilda match conduct tokiba referee na yellow card utki sathariba league asigi mathangi match mathang thagi tang amagi nungtilpung ama makhai tabada wafa wangoi amadi YWC langthabalga sanagani ani suba match nungtilpung ahum tabada WSC ngairangba mamadi SCK Kodong Popi ga sanagani amaromda association sina sinduna ground asida tha sigi tang kundigi team tarena saruk yaduna sathariba taranipal suba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League hayeng nungtilpung ama makhai tabada ahanba match oina YWC Malom mamadi NC Club Khongampat ka sanagani ani suba match nungtilpung ahunga minute nipumanga satpada Yumbu SKYC awang semai amadi Manipur Police Sports Club ka sanagani Manipur Chess Association ki ming makhada Juvenile Club Sagolbal Tera sapam neragamadi Khuraijam Ram Narayan Sastri Memorial Trust ani na sinduna Juvenile Club ta sathariba ani suba Khuraijam Ram Narayan Sastri Memorial Star 11 Open Chess Tournament ki ngasi mari suba round loibada KS Sanjoy amadi S Premjit na point mari phangduna mangjin thakre Y Pritam Kumar S Premjit K Sebson I Somokanta O Ningthem A Fallen KS Merjau K Kunja Bihari S Dhanasandra Bid Irom T Manikanta CIS Mahesh Kumar E Sasikanta I Somokanta na point ahum phangduna sali Ice Bikina point ahum makhai phangkre Housing makata na ngasi oikiba ay ngasagi pau amuk pangbigani ngasigi oikiba ay ngasagi pau da ICAR lampel patigi berpa pau gi matungina ngasigi khwadiki sakiba Celsius degree kunipal dasmik ani khwadiki ingba Celsius degree kunithoi dasmik ahum
yaw ising minel gi sang ayukta sa da marputara hundoi nungtilda sa da humputara mapal waiki ngasigi nung suki bagi sang mga 10.4 mm ni Haujiro chilapada maru pau amukana miyam da kana ba pike daba scheme kaya namsin duna thamlamba kandem chawi matungda tawrabadi dem lema tharoi haina se minister N Birena section wa pikre Handloom and Handicrafts Development Scheme Commerce and Industry and Textile Minister T.S. Biswajana Hogdokre amasung Tamilong district ki oina metric ton lising mga sanba godown nama saragani haina Consumer Affairs Minister Karam Syam na Fongdokre Nasigidi ISTV na pijaba pau matang asde loizare meyang tabiri bapuna makwa makahana khurumjari ऐसा थबी ने अदो करम्बा करी लीला पार्टी की ऐसा नो नंगोंदगी सिगुम थब उनि आइबसे मंग दफों मंगुदे खमखम मंतन लेंग बदने मिलो से तुम छापे चंगखो मिले होगी फिरोय लोरगने चेले लेना हीरो नि दो ngai le herobani Rauba halakpada adomdagi tahubane Hi Alia you Let me help you now. What shine? Oh God, I'm always ready to shine. With Amla Pearl Complex New Sun Black Shine makes hair shiny. Day or night, always by your side. CD 아무 각되니 아이노 보라이 CD 아니니네 ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯠꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯥꯔꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯎꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕꯅꯤ ꯀꯥꯟꯗꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯑꯒꯅꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯕꯝ ꯊꯪꯅꯕꯅꯦ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯤ I, Subhani Kudus of New Lambulan Riverside, daughter of MD Ayub Khan and Alam Jan. I, Toksom Suresh Singh from Khomok Mailaikai, the son of the Toksom Mangis Singh and Radha Devi. I, Doyan Soram, son of Amar Soram and Mini Soram. The mark I scored today is impossible without the guidance of Comet. It is not possible without them. I'd like to thank Comet for helping me achieve what I have achieved. The test which was conducted every week helps me a lot in my exam. If you want your dream become success, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯒ Lasam Ongbi Sophia Devi Matema Lasam Ongbi Revika Devi Sahadharmini Hinguzam Ongbi Sanatombi Devi
general body mifam gil asigi meter singna makhal khudingi khana jaroi numit asida members singi pifam thokpa member Travel Laigani, General Secretary, Cine Actor Guild, Manipur. Power Chemistry Need, Kaisampat, Lemazam Lekai. Admission open for second base, 6-month regular medical course for NEET UZ 2018. Class commencing from 29 June and 6 July. Morning shift 6:30 AM to 7:30 AM, 8 AM to 9 AM. Evening shift 5:15 to 6:15 PM, 6:30 PM to 7:30 PM. अना हंतक 2017 की नीट माई पापसे केमिस्ट्री की पावर केमिस्ट्री क्रेडिट पीजनींगे नीट 2017 पास तौर पावर केमिस्ट्री हंतक नीट एग्जाम माई पाप पावर केमिस्ट्री लौकी Chemistry की power chemistry under the guidance of Sir Sundar मशीन ख्वाइदगी अफब chemistry को यदि मफमनी I want to give my full credit to Sir Sundar of power chemistry. 34 questions of chemistry paper 2017 came from power chemistry classroom questions and suggestions. Grassroots explanation of all concepts, chapter-wise tests, branch-wise tests in a mock test series, giving suggested questions for NEET UZ 2018. Dubbed clarification after every class. Under strict guidance of L. Surya Singh, MSc Distinction, B.Ed First Class, MPhil, University of Mysore. Siri Gorosandrai Namo, Purbasam da Ikoi Kwai Punamapu Konbidamba, More Sarama Hotel Amadi, Gawhati Stangai Hotel Gemapu Oibidamba, Siri Hidang Mayum, Kalasan Sarmana, Makinung Sizaraba Imung Manung, Sagaina Tay Amadi, Marumapang Kwai Punamapu Haduk Lamlaga, Haukiba, Jungitang Kungataret, Ingen Gemarini Panbaleba Pok Panimita, Siri Gurugi Padi Base Olaga, Siri Krishna Sechanas, Kamala Kanta Da Sabanam Fangzaduna, Brindaban Frapti Oikre. Lakriba Jun Gitang Kuntra, Ingen Gitaret Nipan ba Irai Namita, Alsi Sanjay Loko Charaga, Lakriba July Gitang Taret, Ingen Gitara Humdu Nipan ba Irai Namita, Sada Din Tokle, Opalaksa Sida, Brahman Vaisnav Ahalaman Namadi, Marumapang Kwai Kibikna, Matamsan and Lengbidactuna, Harinam Sarvanta Widanaba ISTB Tongda, Pauzen Jade. Noluk Sariba Singh, Siri Hidang Mayum Ombi Mema Devi Sahar Darmini, Hidang Mayum, Bimol San Saramama Sanupa Amasu, Yung Manung Gemiyo Singh, Kongba Laishram Laikai. Piroi, Sambat Swarik Shraddha. Haukiba Sahida, Laikidraba, Ekoi Kwaigi Irakta, Tinzaramba, Hizam Ajit Kumar Singhagi, Chehigi Piroi, Sambat Swarik Shraddha, Lakliba July Gitang Ama, Inglisingani Tarataret, Ingagi Nipani Panba Thangzanumita Tokle. Numit Asida Ngamzaba Bastu Karadang, Sri Harigi Agrahada, Hari Sankritan Galoina Nakachagadauri. Thoramasida, Brahman Vaishab, Ahalaman Amadi, Marup Mapang Kwai Kibikna Matamsana Lembiraknaba, ISTV Ki Kutang the Pauzin Zeri.